Легион Свободы России. Сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Kamis 1 Juni 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok tentara Ukraina yang mengumumkan rencana serangan baru di wilayah Rusia. Tampak dalam rekaman deretan kendaraan militer yang diduga dilarang oleh Amerika Serikat untuk digunakan pasukan Kiev. Namun, tentara Ukraina tetap menggunakannya. Terbilang nekat, militan Ukraina mengungkapkan serangan yang akan dilayangkannya kali ini membuat militer Rusia alami kerugian besar. Memasuki hari ke-462 invasi, Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, 4.390 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 470 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Легион Свободы России. Сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Крайворон – это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят белый...